ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye ibyo byose. Inyuma y'ihaguruka ryanjye narizi byose ko bizobaho. Samwe baratimbananye Tobiya nawe shishikara, ariko icyo no kumenyesha si bisho bisho byabinteye. Oya nta muntu niganye ni data yamagurukije. Oya si bisho bisho reka kunyenda ko si bisho bisho. Iyo biza kubi bisho bisho n'uburyo bwanjye sinari gushiramwo, sinari gufisha ubusi byanjye byose shiramwo. Nuko ari data yambwiye genda ukore nubwo haramawa nyemangira umworere nanjye nzokuremba. Nzogukorera nitayeho ibi, nzogukorera nitaye ibyo bamvuga, nzogukorera nitaye ibyo bambona. Icyo nzi neza Mana niwe uzi data n'ay'abantu bo barahinduka. Ndagusubiriyemo si bisho bisho reka unyumve nshuti si bisho bisho. Iyo biza kubi bisho bisho n'uburyo bwanjye sinari gushiramwo, nari mfite ibindi nari kurangura. Ndagusubiriyemo si bisho bisho reka unyumve nshuti si bisho bisho. Iyo biza kubi bisho bisho n'uburyo bwanjye sinari gushiramwo, nari mfite ibindi nari kurangura. Ntuzusubire kunyihenda ko nshuti yanjye. Si bisho bisho naho wovuga ibingana uko oya si bisho bisho. Oya sinkorera mu bisho bisho. Oya si bisho bisho ndagusubiriyemo si bisho bisho. Oya si bisho bisho nahamagawe Imana. Oya si bisho bisho Imana niyo yatanguje umurimo wawo. Oya si bisho bisho. Haleluya. Wene data nutinye sani barati, nutinye Tobiya nimbari cy'Imana yakubwiye, nimbari tuwavuganye n'Imana. Korera Imana. Yes, ugiye gusoma inkuru ya Nehemiya umurongo wa 4 igice cya 2 haravuga, avugira imbere y'abagenzi biwe n'imbere y'ingabo z'Isamariya ati ngo bajya bagoyigoyi b'Abayuda bakora iki? Mwene data
nibaratari imbere yawe akubuza gukorera Imana ariko shishikara ukorera Imana. Imana niyo yatanguje umurimo kandi nizawusozera.